یا رسول اللہ دے زر صفائی و قصبانے کو زرش زنگ شی قصب احساس ولی ما عرض کو دادا انبیاء علیہ السلام کا ہو زر صفائی زر محنت اغی پیش کا ہو مدار چان عالم داغت خبری تپوس کی ڈاکٹر نے داغ علاج تپوسا زرد علاج تپوس دا انبیاء علیہ السلام نہ گئے صحابہ کرام و تپوسو کو یا رسول اللہ دے زبانی چکل زنگ راشی ندیبہ پسبانی صفا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے پیش کے قالا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دادس دے پیش کے کثرت و ذکر الموت یو کو مرگ دیر یاد آئے مرگ دیر یاد آئے دویم تلاوت القرآن دخدائی کتاب للے قرآن پاک سر تعلق اساتے نستاسو جونب صفائی دا مرگ پیاداش صفائی ولی دنیا فمینا محبت تو حرص کے کلچ دا مخلوقا خطی نرفت رفت داسی جماعت پریری مون سریگری دین ترور و شاکی دنیا مینا پہ غالب کر مدلب کار دی چدے دے علاج کی کنا کود دنیا کار خیر دے لیکن مرگ اور فریاد ہوا مرگ مرسل بارک کوشش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو پی جنے اختیار چاہتا ہوئی مون گوائی کی اختیار آنے چلے مشندے جڑکڑی یہ سینسدان نہ دی خود فانی دنیا پارا کار کرے نہ اس میں خیار گیا آگے دنیا لے کاروں کو چنن شتن سباب نہیں دات مقد کی خیار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للکیسو من دانا نفسہو عامل لما بعد الموت اخیار کو آگا چاہتا ہوئی چدا نفس دلان دی کی پر نفس دلیل کی محنت کی دویم دارے چا عمل کئی حقا عمل چی پست مرگے پکار راضی عامل لما بعد الموت او خیارو چاک پلزو صفا کا تو سبانے صفا کا پدے بانے چی مرگ رایات کے مرگ پیادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہم فرمائی صحابہ کرام ہوتا اکثرو ذکر حازم اللذات الموت او زمان مرگرو متیانو تاسو داغسی زیاداش دیر کوئے چپاک بانے مزیم آتی گی اسنا چتم مزور کے ان خلے زرد بالخواوانو